ako Byakatonda Danieli w'emyaka 75 ey'obukulu omuturage w'ekyalo kya Rwamanyonyi mu disitulikiti ya Rwenga awo twakwolekire ayabuziraho izooba ly'embaga y'okugaitwa kwe eyabeera atebeekaniise akabura ekyaleeteire abeekaye ahabw'obutamanya ahali abamwe bakateekwa n'omu kihome barukuteekateekwa ngu nibo bamuburizeho akigura tenti yazireta ebyoma webiri emibumba bafumbikire buli kimwe kyona abakazi byona bateekire emicere omushisha akagigura emotoka chiefsa nino yananda kututwara chiefsa ndera yahikaho nawe ayizire yagamba na muzeeyi yamubuza muzeeyi ntwenda kugenda shazinga muzeeyi yamujja chiefsa kama wanje nyenda kusimbura shayi 3 bwanyuma y'akaire karingwaho Byakatonda yaheza yarebekaho ogutwamushanga omu maka ge agarukushangwa Rwamanyonyi ogwo yatushobora okuyarugire aha mukoro ogwo kandi ngu akagaruka okugira obwenje yayeshanga ari omu bicweka ebya Kampala integeri general district na tete sagitegeera wabona n'abakunsaba esente ndeti siringi mitwalo 2 mu 10 yatushobora ngu bwanyuma y'okushoborera abasamariya barungi abyashangira muri Kampala bamugira ngu akabarwire kandi bamurangira irwariro omuri nakapiripiriti ng'okwe ntiharukubasa kutunga obujanjabi okwisya obyarebekaho ng'okwo ntwabiraburire nibambuza nti ulina muntu yenna asobola kuyiganda kungu limu rwadi nanga wali sirina senga sirina tata sirina ani yenna sirina nankubadde omuntu nogo nibantwala mu lwaliro yina kapiripiri Byakatonda yatushobora ngu hataliyo natebekanisa kuzowa father ayabeera shemerire kubagiita we n'omukyala we Katushabe Edith amushaba okusasirwa kandi amare ayikirize abageite njagenda faza ntandika kwegisa namala kwegisa mugambi mpita jimpe wita kikene nditijja kuba nkaluli sijja kubiriza ibintu byabo ogwo yashaba okusasirwa mukyala we yamuraganisa okugumizamu okumuteera empeta obwo hariho n'ekirabo ky'esimu eya smartphone eyamureetera ngu bageitwe nkwetonde ensobi yaliwo mu buteri bugenderevu manya ko mutima omanye ensobi zibaawo tuddemu empeta yefu tujja giddamu era enyuma enkobo twali giteekateese tuddemu tusanyuke tuyita batuuze buli mwadi wadigide ebyange byeki nabukirabe kiringu Byakatonda yashaba omukyala we Katushabe okusasirwa we omukyala yarahira ngu Byakatonda abanze ashaba abazaire be okusasirwa kyaba kitali ekyo ebyokugarukana abyebwe omuzire wanje kenyine wanyonkiza ibere nawe akabariho nokubabuuza tarababurize kuyamaza ati kubareba yakwata omuhanda yashuma omuzire wanje akarwo mu kibuga narira ye kada bana ndangu tugaruka na aronda mizi ne sabuni ne bizigo anaza bazire banje ku maso yatakwenda kumanaza ku maso abiruge mukuru w'entebe y'okubanza ahabw'ekyalo ki Samuel Rusiba yashaba abafumba aba okusasirana batyo batwara obufumbo bwabo omu maisho ebi byayogera byonna bibaawo buli lwo kale wali emabega bayinza okubadde balina laavu yaabwe nga bali ku kaserengeto naye kano kabadde kasozi kati akasozi bwe kabaawo era bajja kuddamu batereere bo abaturage banyigira muzeeyi mutahi waabo ahabw'okubaburaho omu ngeri etarukunanura batyo bashaba ngu arugeyo abashaba okusasirwa kandi bamutanzye tondera era amale atanzibwe ekintu ekyalo kitugenda kusalawo ekintu kyagenda okutanzibwa ku kintu kyeyakola muzeeyi yagenda ate mukujja kwe atulaga nti gyabadde ali bulungi kitegeeza ekintu yakikola kigenderedde gasha kwa Bashiru Kalema ahabw'atayarwe ezamuji wabo nasinga